Lepo pozdravljam gospoda Primoža Koštrico, namestnika ambasadorice Republike Slovenije na Hrvaškem. Lep pozdrav županu občine Metlika, gospodu Darku Zevniku. Lep pozdrav dr. Darju Krajčiču, bom prebrala, predsedniku odbora za zadeve Evropske unije v Državnem zboru Republike Slovenije. Prav tako lep pozdrav gospodu Ivanu Radmanu, ki je namestnik direktorja Arheološkega muzeja v Zagrebu. Vse vas bom zaprosila za en kratek nagovor, za popotnico, dobremu delu temu našemu simpoziju. Upam, da se boste počutili pri nas prijetno in odnesli lepe vtise iz Metlika in Bele krajine. Izvolite, gospod Koštrica. Najlepša hvala za besedo, hvala za povabilo. Lep pozdrav v imenu Veleposlaništva Republike Slovenije v Zagrebu. Žal veleposlanica se ni mogla udeležiti. Moram reči, da je meni veliko veselje, da sem lahko tukaj, ker sem tudi sam zgodovinar, tako da se bom danes verjetno kaj novega spet naučil. Moram reči, da na veleposlaništvu v zadnjih letih opažamo vedno, kako bi rekel, da se krepi to sodelovanje med muzeji, med arhivarji, med zgodovinarji in skušamo to čim bolj podpreti, slediti temu, tako da recimo čez 10 dni je v Zagrebu en podoben simpozij, sicer na drugo temo, v naši soorganizaciji tudi. V glavnem, hvala še enkrat za povabilo in vsem skupaj uspešno delo. Darko Zevnik, župan občine Metlika. Spoštovani obiskovalci, cenjeni predavatelji, lep pozdrav tudi v mojem imenu in seveda v imenu občine Metlika. Veliko veselje mi je, da je prišlo do tega dogovora, da se to dogaja ravno v Metliki. Tudi tema nam je zelo zanimiva. Če se vsi spomnite, leta nazaj smo vstopali v Evropsko unijo z enim sloganom Evropa brez meja. Danes vemo, da je stanje povsem drugačno, da se meje zopet postavljajo in če govorimo o kakšni umetni tvorbi, potem je to vsekakor meja. Meja, ki jo postavijo politiki, ni pa to nekaj, kar razdvaja ljudi, ki ob tami meji živijo. In to je tisto, kar Belokranjce po eni strani zelo boli. Mi tukaj nismo bili navajeni živeti z mejo. In upamo, da se bodo odnosi zopet spremenili, da bomo lahko zaživeli s svojimi prijatelji, kolegi, sorodniki, na drugi strani meje, tako kot smo živeli nekoč. Jaz vam želim v teh 2 dnevih prijetno bivanje tukaj v Metliki, da tudi zveste nova dejstva, ki so jih naši zgodovinarji raziskali in pa po tem simpoziju upam, da boste našli še čas, da nas boste v Metliki tudi obiskali. Hvala lepa. Dr. Darju Krajčič. Hvala lepa tudi za vabilo. Dr. Fleischmann mi je veliko že razlagal o tem projektu, ki ga izvajajo v tem prostoru. Vedno sem ga zanimanjem poslušal in jaz mu rečem, kar božo, on zna to tako plastično povedati, kako se pogovarjajo z ljudjo, kako ljudje tu doživljajo čas, kako se starejši ljudmi pogovarjajo, ker človeški spomin je kratkega veka in nekako pozabljamo zelo hitro, kaj se nam dogaja, kaj se nam zgodi, tako da so taki simpoziji in taki projekti zelo koristni, da spet uživijo nek spomin. Meni je zgodovina hobi, jaz velikokrat zgodovinska dejstva uporabljam tudi v Državnem zboru pri kakih dogovorih in moram reči, da vedno posedajo na taka plodna tla poslanci, ki so vseh sort seveda radi to poslušali. Veliko pa tudi nevednosti v Državnem zboru, včasih tudi laži, zato so take znanstvene konference, simpoziji, kot je današnji, zelo dobra podlaga, tudi da me navdihne z novimi znanji, ki bo zagotovo v Državnem zboru uporabil. Tisto, kar ste videli tam na plakatu, je tudi dejstvo, da žica zdaj ni prvič na tej meji, ampak da so jo postavili že Nemci, ko so razmejevali svojo
spodnjo Štajersko proti Italiji, tako da očitno se na nek način zgodovina ponavlja. Ne vem sicer proti komu so takrat isto mejo postavljali, takrat fenomena migracij ni bilo, v bistvu pa najbolj špake druge. Z veseljem bom poslušal današnje rezultate raziskav dosedanjih in tudi morda bomo lahko kaj v razpravi o tej viziji še kaj slišali novega dogajanja. Hvala. Hvala lepa, gospod Ivan Radman, izvolite. Zahvaljujem na pozivu i pozdravljam sve u ime Arheološkog muzeja u Zagrebu. Ja sam ovdje došao protokolarno, ali stjecajem okolnosti, ovo je treći kongres od 10 dana gdje se govori o granicama. Prva dva sam bio predavač, ovdje ću uživati slušajući kolege. Kao arheolog mogu reći da mi granice doživljamo kao jedan fluidan koncept, ne kao prepreku kretanju ljudi, roba i ideja. Ali, kao što je gospodin načelnik rekao, da taj fenomen granice kao prepreke možda više stvar novog doba, novog vijeka. Znamo što su kolege povjesničari, istoričari, arhivisti reći o tome. Hvala vam puno. Hvala lepa. Zdaj bom pa jaz predala besedo kolegici Branki Molnar, ki je gonilna sila in vam bo spregovorila v imenu vseh organizatorjev in vam tudi pojasnila najbrž urnik. Hvala, Andreja. Drage kolegice i kolege, poštovani gosti, hvala vam što ste danas došli u tako velikom broju. Još će nas doći će nas i sutra. Osjeća se jedna dobra, divna, strujajuća energija. I ovi prvi pozdravni govori isto su naznačili, kao i ovo sunce sa prozora, da ćemo mi danas raditi u jednom poticajnom raspoloženju i da ćemo u našim međusobnim susretima doći do novih spoznaja i da ćemo zapravo imati jedno predivno iskustvo druženja koje će onda razvijati dalje i dalje svoje vlastite priče. Žumberak i Bela krajina, jedno malo mjesto na zemlji, možemo tako reći, jedan mali lokalitet, ali zapravo pravi biser. Mi na ovaj način, putem ovog našeg projekta i putem ovog našeg simpozija, nastojimo ga zapravo izvući na svjetlo dana i pokazati ga u svoj njegovoj ljepoti i vrijednosti, znači i kroz povijest, i kroz sadašnjost, pa i kroz budućnost. To što vas ima toliko, to što ste došli sa raznih strana naše i regije i bit će vas još i više, pokazuje da ste svi to prepoznali i da mi zapravo samo trebamo nastaviti putem kojim smo krenuli. Danas obje sesije moderirat će dr. Bojan Balkovac. Veselim se svemu što ćemo čuti. Molim vas, ostanite tako vedri, ostanite raspoloženi i jednostavno uživajmo u ovih naših 2 dana. Još jednom hvala.